Vlada Republike Srbije donela je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini, kojom se raspoređuje 109,6 milijardi dinara na pojedine vrste podsticaja u 2025. godini. Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju se odnose na direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, posebne podsticaje, kreditnu podršku i IPARD podsticaje, pri čemu je najveći iznos sredstava za podsticaje opredeljen za direktna plaćanja kao oblik podrške po površini pod biljnom proizvodnjom i kroz plaćanja po grlu. U skladu sa rekordnim budžetom za poljoprivredu u 2025. godini podsticaji u okviru pojedinih mera direktnih plaćanja uvećani su u odnosu na prethodnu godinu. Podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave uvećani su sa 40.000 dinara po grlu na 55.000 dinara po grlu, dok regresi za nabavku sertifikovanog semena iznose do 17.000 dinara po hektaru. Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju za cilj održavanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača, poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, očuvanje životne sredine kao i unapređenje konkurentnosti.